A very good morning, New TV News Analysis Assuming Tabi Punamako Han Bamakta the Donki Hosiale Matung Bramna Punam Putaram Nokchabolo in a Kokdona Kurumjari. The same file the phone but Tongan Bapau chasing Gimaru with a headline sing Kanan Navasida Sarukia Viduna Quigi Studio the Lengshin Biribasi Quigioja Santa NAHAKPAM Secretary General UCM Han Bamuta was Abu Taram Nokjari Nasiki. Equigi Kanani Navasi, Makata, Dringagi Mangoinana, in Falda Fong Bapau chasing Gimaru headline sing Tang, Patokuna Miam the Tamjabagi, Kudong Jabadu, Tang Lojage, Ahan Bada Pognafam. Yelhomi Singi Yengduna, India government na Manipurgi Taurakli ba Mayam Asi, Kautok Pachumloi. Biren. KSO na Delhi the rally Chatuna, Manipurgi separate Manipurdagi separate administration demand Taukre. Huyen Lan Pauda, Manipur da Anauba Popular Ministry ama same the bagi wafam Lekai Tadri BJP ge MLA amana hai Anauba Lengak same gani hai bagi matamdi kumjali sing aniga kungataret ki February Pauba Thabayai ECI na voter singi Pan India Special Intensive Revision Pangthok lagadaba state amasung union territory sing ngasi lauthok lagani Sanalai Pakta Manipur gi lairiba issue kauthok laga board khom duna miyam bulana lamjing duna leire central legak na punna chatmin nadrabadi aikhoi gi pandam phangloi and biren Faibak Chau Ikhaida Changlobada buffer zone lay leite khanghan nabani issue khana nabam Mihut Singh Pukchel Singh na Thokpirao Bimon Rigid pavement Mawong Chadrabadi Sen Thadorak Tabayai Construction Supervision Consultant Hap Tabagi AIIB Warning Torakle KSA Niyam Kaina MU Professor Thamjilamle Naharol Gi Thaudangda IDP Singi Tengnariba Awaba Kokhanaba Ahan Bathabak Oigani Hairaga Bot Kakraga Hausikna Kari Taukrage Biren IDP gi issue Kanasi Haibada Amata Laki Dabani Pukchel Senglabadi Mifam Sinbirau Lakjage Haidana MP Bimolna Fondoragli Hariba Sing a sea quigging a sigim file the phone but pouche singing maru headline actani. Makata Tazaboina was a Santa the lecture, but the Jasanta Kogi Kontauzam Assembly Constituency MLA Sapam Ranjangi Mayumda Pangtokiba Prime Minister Modi Gi Manki Batki Lishing Chamaga Kungataret Suba Ipishot Taba Madi Atmaniver Bharat Sankap Nihar. Da Kogi former Chief Minister Nong Thombam Biren Fongdokiba Warol Singh da Kogi Hauzi Kogi Inergi MP Bimol na Kogi Hariba board asi kadringagi mamangda mahangna board karabadi han bada mahangna paikat kadaba thabak asi Kogi IDP Singh si mayumda hanjal hangani IDP Singhi issue si hana tawgani habani adumakpu hauzik Kogi former Chief Minister Nong Thombam Biren na mo phongdorak libasi IDP Singh na thengnariba awaba kokhanaba han ba thabak oigani hairaga board kakhraga housing na kari tawkhrabage haidana mahagna mu allegation tawrakli masigi matangda oja santa daina lakchaningebadi oja santa hariba Manipur gi lairiba hauziki issue si hariba Kogi energy MP Hauzik Oibiriba Kogi oja Bimol nadi masi hariba issue si mahagna Lushinba ngamgani haiba makti thazade masi mahagna tawgadaba thabak maksu nate opposition da laibanina adumakpu masida allegation se dumak tawnari masigi matangda amuk akogi Chief Minister Nong Thombam Biren allegation nama amuk tawrakleba aduga amuk akogi hariba allegation se tawraklabanina hariba akogi MP Bimol na thamkriba statement dumaksu just board kha khombagi oigadra haibagi masigi matangda oja santa gi warol de kari kamaina thambini ngtang thambio board ka baje yam no aijani ko board ka di kanaba kabade di ko kadre ga yam no do male kadore ka ne khanga ga ne kadore ai board kadore ga ne phor ko matang ma ko da swai matang da di ai na kari ngang da no kari ngang oi da no ai ngam ga da ba jaga ngam oi da jaga ai da ma haijai du ma mang da ko khoi han da bole pi mi mi am je maitai ma ming da board ko ma ka ba ne na maitai
ꯃꯩꯇꯩ ꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ 2027 ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯈꯣꯝꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯒꯠꯍꯟꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯅꯁꯨ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯕ ꯀꯥꯍꯟꯗꯕꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ MPꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯝꯊꯔꯛꯑꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯝꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ BJPꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ प्रजादा सुम कहीं एक्टिविस्ट की टाइप सुम चखलगदीको एक्टिविज्म होइना सुम चखलगदी गसाइगी MP की रोल दो सुम लेरक्तबई टाइप सुम लाकनेबको तो मणिपुरदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ngasi बाउदा आई वाखंदा से आइना लालमदी आइको अखोइना आंगांग मोइना हाइतारे अहनजिंग मयाम लेग्रेको अखोइ लालमदी आइ तो मयामना सुम खनबिउको अखोइना हाइजैसेको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओइना भोट लेप कितारगदी कैरियर से लोइबई टाइप हेता तौवेबो अनिरकुमदी कारमगा इतौ तौरमद्रे गाइना लोइसलकदनी मयामना इतौ तौरमद्रे गाइना ब्लेम से तौबको अदा अखोइना येंगिसे कैनो हाइकांदा सही जल जीवन मिशन नितेगा तौरिबा सही हाई कोर्ट पिटिशन का फाइल तौदना खोतना तौरिदो अदु याम भई तौबदबो नेशनल लेवल दसु पार्लियामेंट की मनुंग दसु मणिपुर की सुमाइना स्कैंडल अम लेरे खोले गाइसे हयेंग कनो यौ मतमदा पार्लियामेंट फमक टाइमिंग अदाइदि अखोइ खनबगी पोतो सही कहने को खनबगी पोतो मदि याम चाउना कहनी दरकार दो लइबा याम सेना को अदो अखोइ साइड प्रजा हराउनबा अदगी कहनी ओपोनेंट पार्टी दो तुनबो इन सुम गांगा एक्शन दी याउ दबिदा माइक्रोफोन सुम तौबुदुदी मणिपुर साउंड की कनो याम लई साउंड तौब मी याम लई माइक्रोफोन कुंठा निफु दुम युम द खिंजल पा गांगबा याबै टाइप नकन निमखि समानेबा अमसुन पा गांगे अमसु पा गांगे दो नसाइगी प्रजासिन मयाइ दे कोंगावरगा अखोइसिना कोंगावर लइरेबा तौरिसे कइनो कनाना क्याम चुमिनो करी मरमगिनो अखोइ तौदोइसे अदगी नसाइगी स्टेटमेंट अमगा को नसाइगी अखोइगी रिलीफ कैम्प की युम सारंबसिंगदो PR लापदगी साबा तपथगरे हैबसेको से युम हंजनबगा युम साबगा से गवर्नमेंट की अहानबा पांडम ओइदमने अनि सुबदा फर्स्ट पांडम से मोइगी इकोनॉमिकल कनोसे ओइगदमनेबको सिदैदा ट्रेनिंग खरा तौरगा सोशल वेलफेयर ना आचार खरा सेमबा अदगी कै कनो खरा तौरगा अदुना याब नतेबा मी हिंगबसेको मी हिंगबजे पैसा चंगी अदे होय खोंगा फुरितपुदी हानगिदो चही 5 सुर सेट किबे अदो मिरक तिन माजिदि पैसा चंगेबा अदो नसाइगी अखोइगी कनोसे रिलीफ कैम्प लेबे चिनाउसिंग से इमा इवेंट अदगी अखोइगी खुरा तातोन को अखोइ यामबसिंग इनाउसिंग मोइ मैम से मिरक तिनहन बाबसे सीना प्रायोरिटी ओइगदमनेबा हंजनदबदुदी सी स्टेज द लेरख्रमनिना होजिकति मतम खरा चंगनी हाबसे मैम लोइ खंगेबको अदा मसी इलेक्शन कैंपेन दना अमा हाइबा अदुगा तौरकपा मतमदा ngamaktра कांदना अमा हाइबसे सिगी फतबसे am चाउन लेको अदगी ngसाइगी कनोसु BJP की रोम साइड तसुनी मोइना लेंगा पाइगे मतमदा तौरमबा याबा थबक मैम अमा हाइतारेको सेंटर न थिंगकपा खोलकपा अदु नतना स्टेट की लेवल दा मोइ कैबिनेट न तौरमबा याबा थबक मैम अमा खेनबा नाइदना हाइतारेको कांगपोपी दा कइदा चुजामपुर से खेनबा नाइदना खोइ मतमदु दुम हाइजरिदुनी इम्फाल दा रिलीफ कैम्प हांगदोकपा मतमदा चीफ मिनिस्टर ना चटपा तारगदी चुजामपुर दसु वीडियो कॉन्फ्रेंस ओइना यावफम थई नेमसाकिब गेन की कनो नवोदय विद्यालय हांगो मतमदा नेमसाकिब गेन मिनिस्टर ओइ अदु अखोइगी चीफ मिनिस्टर मतमदु लैबा स्टेट की चीफ मिनिस्टर दो मा अदु प्रोग्राम दुदा कनो वीडियो कॉन्फ्रेंस ओइना प्रेजेंट बो एम दी देबको सोमदा होम यूनियन होम मिनिस्ट्री अदगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तगी मोइना डेवलपमेंट प्रोग्राम संगाब मतमदा चीफ मिनिस्टर दो प्रेजेंट ओहेन की देबा अदुना गवर्नमेंट की लेवल दा पॉलिटिकल लेवल दा मोइना तौगदबा थबक मयाम अमा मियाम दा कॉन्फिडेंस लैनावा तौगदबा मयाम से तौदबिदा वाता ngangaga leibase sigi mangjabase yam thin chauna leibase moi khamam threena sumain tamjage okay thank you very much zasanta makhat chathajaboina masida khigi MP ojabi molna thamlakpa statement amadamuk khigi feibak chau ikhaida changlu badu buffer zone lei leite
ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MP ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯪꯂꯨꯕꯗ ꯊꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ngasai bot kadringai mamangda mahakna ngangamba statementsingduga maduda changluba matamda haidi thabak oina karigumba amta onthokpa ngamdaba just phone call amada adumak pranbani English khara ngangaga khotlaka haibagi statement amasu dumak akhoi thengnase masigi matangdadi sida akhoi gi oja bimolna thamleiba statement si gi matang ko gi buffer zone thamba zone lei leite khanghanabani ka haiba statement sigi matangdadi oja santa kari kamaina yengbe statement je ayo je haje do masi political statement ngata ne ba praja na harau no ba yengo to noina thajadana vote kan gi nupa do kem tongam dre na unna bo ne amana de amana mo ngai mana ngang gi wa do relief camp da hanjalan ba chochanpur lambi chatpa ya han ba mayam mana political campaign da statement am pi ba sham lui ba hoji thaina gi matam do natre ba mana adu ngang gi ne ha do hoji akoina sigra na kauthoki ba nate ba sidi print oina ko media print oina social print oina loi le howe ko se aina ngasi ngang si aina ngasi sidai da phamma ga ngang se ai UCM gi secretary general moina ko mase ai gi personal ideology de hena UCM gi UCM wakhalon di sini na mo UCM secretary du swai ngang me na hai gi angle ma sum chakhi doi aina UCM secretary woi doi se tam ma hai se chahi hum ne ba chahi hum lo ga mi atopam na mu secretary woi ne ba ko ma ga ai ga ideology manar ta ba ya ba to UCM gi ideology di aina ngang ba poto print no chakhi ne ba aduna political party is samane ko ko ozabi mol na ngasi ngangira hayeng hari priya na ngangira hangchit kana no man ngangira magi political ideology ne na chakhi dori ne ba ko aduna masi miyam na thamamba magi image hai party gi image na sum udi ba aduna akhoi gi miyam na se akhoi miyam se kitang politically conscious oi bagi dakar do yam chauna lei ba ani sina ngangi se leader ani na ngangi se oibe abani na traga oibe adabani do hairaga khallaga akhoi na moi gi madugi wahi dugi exception hai tare akhoi wakhanda madu akhoi yaningi natra yaningde mana hayak pasi da akhoi tausi natra tauroi de se prajana lepkadam ne bako ihu le matam da bu akhoi na organization amoina mi kauthok se am lai be wani ihu du da miyam gi sentiment le ni na ihu le ta matam se di reality ama focus tore ba aseng ma pot se kai no ma ha ba taw bangam de se kai no ma nga ga taw bangam de na hosik phongam de se kai no masi akhoi lomai kap na dre lambi chat pa ya ba gi phibam de le re hosik so dum khar khar dum chat na hi lambi se ko security na phang ngak selaga dum chatli khara khara da sidai da objectionable oi ba mong da akhoi bu sigi phibam na thamak ko je kai no gai se praja na khanbam thoe ba mamde politically high leader se kayamuk active oi natraga oi de oga mana ngang go potsi kadai bo implement tawre tawde se amana magna ngang gi bado kauna ba atop angle da mayam am ilak ba dawna tawre ho se ko adai amana mu ngasai gi sakar lauthokhi bagi pen da bagi mathakta ngasai gi ka ne ko somna kandagi leader ama khoigi general election da kano MP election da leader ani mang ba se yam thin mang e ba somda akoina leader ani do moina khalam do se leader ani do akoi party gi oina karam ta di akoi gi political pressure se khitang di leiram gadabni adubu akoi gi ka gi dabni na opposition da leigram na akoi somda sakar se manga maktaba thabak to boda pangak tawa adigi central minister singa moiga coordination talakwa si factor mayam ne ba ko adu si mayam je political factor na tane adu si jing si yeng ganda masagi buffer zone level lei to ba hai si hojik di launa ba matam natre nakan ani mo na opposition jumangai kano su ruling gi leiba kambu se hojik hoi ruling government budi leite to ta so central BJP ga pull ga chali ba kambu sina buffer zone gi wa pham je moi ani launa ba gi mahuta kari maram gi buffer zone je hojik continue tawraga thamino hai je moi ni ne explain tawbam thoe ba ani mak chamana na equally responsible oi hai tare ko equally responsible oi ba responsible oi ba se responsible oi ba matam sida masi ai gi responsibility na te adagi amana masi irai lai thabak na te mana hai su ngam drisi ne na utna ba do akhoi da praja da nungai ba khar wale yam se na ba ko adui mohta hojikti sakar su lei trabu mane ko aduna team ma sembi raga ko MP ga kanoga ruling state ka yanada basi ya mangje khoi da ko MP FC Delhi de chalaga mana toan ba angle da finance ki lobby to ba economy ki lobby to ba political lobby to ba si to gadam ne hojikti moina ngang na ri mayam se ngasai gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ MP ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MP ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ MLA ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯔꯤ MP ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ यूनिफाइड मनपुर खनब पोलिटिकल कहोनी एंटाइटी अखोई कहोगी बफर ब्लॉक से अखोई पादे मनपुर से लेब पामे है MP अनी दिल्ली लोबी तौगदने बफर से लौटनबको स्वाद BJP कामूसीना मोगी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल लीडर्स थ्रू मोगी कहीं मोई प्रभारी अदगी सेक्रेटरीज देन प्रेसिडेंट मोईद लोबी तौरगा यूनियन होम मिनिस्ट्री मोईना तक्कदबने मसी मतम अतेनबद ngamhannaba honabase opposition gi MPC खक्तगी कनो नते दायित्व नतेको अदुगा ngसाइगी सिगी लेरिबा कनो सि खक्तगी सु BJP खक्तगी सु दायित्व नते मसिदा पार्टी की अदगी पार्टी प्रेसिडेंट की पार्टी की वर्कर मैम की मसी मैम से अखोई कनोबगी अमरोम येंगसेबको अखोई कनोबगी कनोना पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा मोगी यूथ लीडर सिंगदा वांगांगपो मतमदा मोइना ऑलवेज पॉलिटिकल ओइना ngangisina कइनो अदुगा CSO गा प्रजा की साइड तगिना कइदोबगी मसे अखोई अपाम ओइना हारिसे कइनो अनि से अपाम बगा पॉलिटिकल इशू ओंथोकपगा से कर खेनब लेबा अदा कांग्रेस की यूथ लीडर BJP की लीडर अदगी कनो BJP प्रेसिडेंट BJP की सेक्रेटरी सिंग मोइना मोइ ऑर्गेनाइजेशन सिना nganगपो मतमदना ऑलवेज पॉलिटिकल ओइना nganगनेबा कांग्रेस उलगा nganगबो याय नत्रगा हाना पालम गवर्नमेंट nganगबो याय अदो CSO सिंग nganगपो मतमदि मदु रियलिटी दा साइ अखोई अपाम मियाम की अपाम बफर जोन से लेहनिंगदब ओइना ngangaनेबा बट ख्वाइदगी इंटरकनेक्टेड ओइबदी पॉलिटिकल पार्टी नेबको अदुना पॉलिटिकल पार्टी ना मोइगी मनुंगदा यावरिबा ट्राइबल ब्लॉक सिंगदुगा ट्राइबल एंटाइटीज मैम दुगा पुनमिनरगा मोइना वारी सानरगा नमसिगी बफर से लौथोकपदा लीडिंग रोल से मोइना हाना लौबम थोकपनेबा अदो मोइना लौबंग मक्तबदगी CSO इन्वॉल्व तोरपनेबको अदुना कांग्रेस का BJP का NPP का NCP का अदगी ngसाइगी MPP का मोइ मैम सेगी ओइबा कमिटमेंट नमा इंक्लूडिंग एवरी कम्युनिटी यावबा कमिटमेंट नमा दरकार ओइको मसी कमिटमेंट से पॉलिटिकल पार्टी सिना ngसाइगी कहनी पीपल की ओइबा मैंडेट अमा हाइतारे सिगी मतंगदा मैंडेट आइदि इलेक्शन की नतबा सिगी मतंगदा लौब ngamdabadagi मसे मोइदा पॉलिटिकली हुन्नबगी पोट फंगिनेबा तो इलेक्शन नक्सलकपनिना हेनसु हुन्नरकनी हेलकनी से एक्सिंग ngasi gatang ngasi dikisi gatane urise hayeng waidi phunarako bo yai ko moi youth sing onjan raga mamang su yam ure ko koi khanarak pe ai chainarak pe ai aduna mase prajana logdaba phirepne noi ani rangangi do koi taningdre adagi praja gi adu yengma matamda kai maramgi moigi party gi member singna पार्टी की मेंबर की कार्ड पाइब मैम कई मरम की मोई बाउदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिदा चिट्ठी अमत इदना मेमो अमत पीदना बफर जोन से लेना पार्टी मेंबर ना ब्लॉक ना अदगी पार्टी की कहोना मंडल सिंगना मोइदा चिट्ठी अमो इखिब लेब्रा मोई लीडर मैम ना ngang tang yaraga moi taraga chatlaga khuba khuba si chumbra political party gi oina ko CSO sing na di to an no political party leader sing unadana ima sing na mayum chatna takna dana leidana ko MLA me am mayum chatla takna dana noi phire ama loro ga hai je CSO sing sina ayam mane ba tawri se ko aduga party gi mandal sing gi di role se kya u phang de ba aduna masi gi pot se moina ngangnari ba mayam je party gi mandal sing sina moina active oina miyam gi apam ba je mandal level da gi pukhala ko matam da member level dai pukhala ko matam da sigi ngang se khara han gine ba reality da chat kadau ne se aduna reality da purak pagi tangai pheda se am chauna lei aduga ani sina puang na ngang se akoina sum taraga akoina BJP gine akoina chumme khubak sum kuba congress na chumme na moi sum khubak sum kuba marak ta sum lai taraga di akoi nga sai gi thuna awaba kokpa natra economically survive tarok pagi chang do am matam am thin chang gine na aduma tam se okay thank you very much ꯖꯁꯥꯟꯇ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯎꯗꯣꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯂꯣꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯊꯥꯗ ꯀꯔꯣꯔ 500 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯊꯣꯏ ꯄꯨꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯃꯦꯒ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ BJPꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
BJP se muk pam dabgi mami chu muk tarakli adumakpu akoi si option nama hariba national party ani sinatana option nama irei leitaba uba khogi regional party su khogi mapangal se sonba ado north east ki tongan ba mafam singda khogi regional party ne dumak pale except khogi tripura ga khogi manipur si natana masigi matang da khoi hariba national party ani opposition amana pairagana amuk ruling amana pairagana amuk khogi opposition da leina rakanda hariba ani sigi asoi pase dum puthoknaraga allegation se dum maktawnaba adum pu tangai phadana hariba khogi option si leiraktabana maram moiraga handaksi haujik paisa puraga sendoi puri kholi haidana aduna hariba BJP gi lengak si dagi kari shu asa tawningai leite haidana khogi congress ki maikei dagi amung thanglali hariba mayam samasya mayam si khara khajiktang khoi koknaba tongan ba khogi north east ki state ta su dum regional party na pan bagum khoi si ka miyam sina miyam gi mandate ta khoi regional party ma sagat pagi habidi ani gi allegation si amana palasu chahi khara yenga su dum miyam na mu pendaba congress te yenge pende BJP te yenge pende adu oibe taragadi ekhoi gi chakthung si chapchana ekhoi gi regional party mana ekhoi miyam gi mandate thagat laga su masi phangpham di thokpra haina di khali masi gi matang da di ekhoi hariba national party ani sida either amada natraga amada dumak tawse pen da su dumak leiba aduga bot su dumak piba adu tangai phadan masigi awon ba haidi movement ama lak han basi oja santi masigi matang je kari kamaina tawraga akoi taba tai akoi allegation je dum tanaraga leigadra natraga miyang gi movement awon ba mapurak na basi tangai phadan akoi kari tawba tai habasi matang da oja santa gi moti kari kamain thammi masigi je हाँ क्या नोने अकोई का स्टेट अथवा खेना बले को नागालैंड का मिजोरम का मोई कम्युनिटी याम दे अदो वो नागालैंड दा क्या नहीं मोई की इंगसा ये आओ अदे अंगामी मोई मैम से याम ने यूनिफाई हो बमो ता को मोई मरकता याम ना क्या नोसे डिस्पेरिटी ये खेने बस याम लेते अदे मिजोरम दा मिजो सिंगी मरकता याम ना क्या नहीं को याम ने यूनिफाई हो बा एंगल में ले अदे अरुणाचल दसो इवन अरुणाचल से नेपाली जो हम ले बने को तो मोई मरक तब तो किसी हम कायन खेने बोले कोई मणिपुर जिना हम खर खेने इसी कहीं होगा ना पॉलिटिकली कोई देखते हैं नुमाइता उसे कोई इसी दा मसाई कम्युनिटी नेशनलिज्म हम सागत पगी वाकलों से सुम 1980 स्वाई तकी पुन्मा मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर से खर खर सुम क्रैक चला है को खर खर सुम क्रैक चला काना साई कम्युनिटी लेवल दा पॉलिटिक्स से कम्युनिटी लेवल दा तो पगी पहुंचे था हम फजने ले रहा है तारे देखो इसे कम्युनिटी कुनमरी मु लेबा कुनमरी देना कुंट्रा बॉय तरह सब ट्राइब में हम यारों को 34 बो गुम लेबा सिदा अखोई की कम्युनिटी सिंह से मागी कम्युनिटी लेवल की डेवलपमेंट ना है ना इंटरेस्ट हम चाउना लौरगा मसाई स्टेट की ओबे डेवलपमेंट जिदा मोइदा कनो से ओइदबा यामना इंटरेस्ट क्या लौदेबा दगी 1980 की मतुंग ददी अमु मसाई अखोई की मसाई तोहान बा ग्रुप को नागादा एफिलेट तौबा ग्रुप देन कुकी दे एफिलेट तौबा ग्रुप ओइरका 1980 90 20 2000 अदगी 2011 को 2011 then 2020 2010 2020 स्वाइददी अमु पॉलिटिकल सिनेरियो से पूरा होंगरे अखोई की नुआई तब से कहीं है गांधा अखोई लेबिरम हल मंजिंग ने मणिपुर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जे ngasa ye kenoda chahi yankhai state road phangba taragasu economic development ji irei leitaba ko dagi industry yam lei hodaba then akhoi ye community politics se tawna bona bada akhoi gi lam jiga community ga yamna attach hobe poni na akhoi lam da leiba chromite oigera limestone oigera akhoi lam da leiba u oigera wa oigera masi pot se akhoi gi resource ne akhoi gi economy ne na community khuding se loi khal le ko khoi mai tai su lam je akhoi de yamna maru oi base 1990 swai de gi de akhoi de lam je le raktre have ding asai gi valley da mayam punna khundar minar panina masi gi lam gi value se kya le raktre ga na khalak pa timing je 1990 swai de gi akhoi mai tai sam khale ko aduna bu akhoi state schedule tribe demand adagi special status kai na khoi mayam ngang na ri je duna ne ba लाकदोई पोचेदी कहीं है गाना सुमाइना कम्युनिटी की तौरी है इक्वल डेवलपमेंट की एजेंडा से गमकता मतमदा मणिपुर पालंब लेंगा खुदिंगमक से इक्वली रेस्पॉन्सिबल होए ना प्रजासिना दोई लौएब अदो अया मतमदा अखोइने येंगसे मैतै डोमिनेटेड गवर्नमेंट हाई रिसांग कैसिंगना जई 35 पालंब मोय उदे अदगी अलीमुद्दीन अहनब चीफ मिनिस्टर ओरे मी मखोय उदे माइनॉरिटी सिंग जिबो को मखोय उदे देन अदुई मतुंगदा गायखांगा मा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना याम कुइने लेमी मदु उदे मोइना को अदा ngasai
सिगी एंगल से येंगा कम्युनिटी वाइज डिवीजन से याम चाउना लेबनिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट तौबदा वाबना मरम ओरकांदा मणिपुर रीजनल पार्टी से ओनली एट कम्युनिटी लेवल आई कमोजिक सुनी मैथै की रीजनल पार्टी अमा हेता थोलक से बको अंदर वोट याम कागी बे आएबा अदुबो ngसाई मधुगी रीजनल पार्टी दुना मैथै की वानतना ngसाई स्टेट सिगी ओइबा इक्वल डेवलपमेंट पुरकना बहोनाबदि मांगम ओइबा कइनो दे अखोई स्टेट के रेवेन्यूज याम लेतेबा रेवेन्यू लेतब मफमदा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमा एस्टैब्लिश तौबा आइबसे मसी ख्वाइदै चाउबो चैलेंज नेबा अदगी अखोई मी सिंगसे जापान की मी दौना मसादा याम रेजिलियंट ओइबा इकोनॉमी की मतंग याम रेजिलियंट ओइबा अखोई मपान नीर चारोय अखोई सेल्फ रिलायंट ओइगदमनी गायबा कैंपेन से तौबा मतमदा याम कुइने चत्तेबा मरमदि अखोई हुजिक लेरिबा मणिपुर की पर कैपिटा इनकम की फिवम सिगा मसाई कनोगी बिहार की यूपी की करी की इंडिया की मेनलैंड की पर कैपिटा फिवम सिगा याम का है ना कनो तो ngam whereas ये होगा इकोनॉमिक पैकेज खेने फाइनेंशियल पैकेज खेने अदगी से फॉर एग्जांपल बिहार दा लालू प्रसाद यादव ना माना पानबा लालू गा राबड़ी देवी का मोयनी ना पानबा मतम जिदना इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिगा बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपेयर तो मतम दा गैप क्वाइट की चाउना लेगी बसे लालू यादव का राबड़ी देवी ना पानबा मतम सिने ना मयाम से नहीं नहीं बको तब तो बिहार तो मणिपुर दौना दी ngसाई सोथरगदी लेतेबा होय मोय की चावा थकपदो वालम बे कई नोदी माय इंडस्ट्री याम ले आयरन एंड स्टील की बागी याम लेरी देन अतै अतोप तोहान फैक्टरी याम लेबा बिहार को अदगी रेवेन्यू जनरेट तौनबा ट्रेन की ओइबा मूवमेंट अदुगी मूवमेंट मेनलैंड ओइबनेना लेन लोक्सो ओइदमने याम ले मणिपुर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिना यामना फ्लोरिश तौरगा मियाम से नीबगी को मचुम चाबगी नत्रगा MLA दा MP दा मागी क्वार्टर दा चलगा नत्रगा मंगोन चंगसलगा नोनबगी पॉलिसी मेटर नतना थबक पियु अदु पियु थिका पियु न नोनबगी कल्चर से सी पोजेगा थादोकनबा सोसाइटी सिदा मसागी ओइबा लिविंग स्टैंडर्ड अमा चाना थकनबा वातबा शुभम लेबा समाज अमा ओनद्री बाउदी रीजनल पार्टी से मणिपुर दा तौबदा खरा वागिनेबा अदुगा हुजिकती अमुगेना लुनी कइनो हाइदादी अखोइ सिदैदा हुजिंगांगान पाबुंग मुइबाला इदुनी पाबुंग मुइबाला कोसिंग असि अखोइ ब्लॉक होम थौना मणिपुर से पुरा लेरे होजि ब्लॉक होम सिगी पॉलिटिकल स्ट्रगल से असि थौरी चिंगनबसिदा ब्लॉक मी अनी खक चिंगना बोइदे अमने बको मो अहुम थों चिंगना खलाबनिना मुका मागी अखोइ की ओइबा इकोनॉमिक एंगल मोइ की ओइबा इकोनॉमिक एंगल वैली की ओइबा इकोनॉमिक एंगल ननी येंगबा यारक्तबा मतांग अम लाएबा सिगी पोचे मीना प्लानिंग तौरपसे क्याम फजन तौरके गांदा DGP एम लेगदमनी चीफ सेक्रेटरी अनी लेगदमनी इकोनॉमी की एंगल दा पैसा की ट्रांजैक्शन से अनी सी तोहान तोहान चटकदमनी गा हने रीजनल पार्टी रीजनल मूवमेंट अमा सागलकना बहोना रइने बको सिगी पो सी मैम से अखोइ की पॉलिटिकल बोट कारम मी मैम सिना मोइना उहोद्रेरा नत्रगा उना थादोखरेरा हाइबा पोट अमा याम चाउना लेयेबा सिदा वहंग अमा अदा मोइना मसी मैम से तौहल मोइगे ना खनबा तारदी इक्वल डेवलपमेंट से चिंग द थिका पीबा अदु पीबतु अदुना तोहानबमनी लंबी सेम खोपदुना तोहानबमनी अदुना सोशल डेवलपमेंट की पार्ट अमनी को पर कैपिटा इनकम सिदा मी अमगी सेंदा लंबी से याम चांग नाइना फजना लेहलंबा तारगदी पॉलिटिकल पार्टी अमा इलेक्शन लेपदा नत्रगा मी अफबा अमा कैंडिडेट ओइना पुथोकदा याम लाइगदबनेबा पैसा चंगबा नत्रगा चंगदबा मागी प्रोफाइल दुतंग येंगा भोट पुथोकबा यागदबने अखोइ लेबाकी अफबा तौरप ngamne na khalla puthok yagadabneबा हजिकती लेइबा कंडीशन सिदी ngसाइगी मियोइबसे चाना थकनबा सोरात की अदगी लुहोंगबगी करीगी पीनबा केका मैम से अखोइ वालकपनिना को मसी वालकपनिना उपाय दो लेक्तमनिना मसिदा ngसाइगी रीजनल पार्टी से अखोइ मणिपुर सर्वाइव तौब ngamdriनेबा सी सिना मरम ओरकाना मतम खरा चंगिनी अखोइ मतम ना खरा होनरम बे अखोइना को MPP होय कै होय होजि खरा तौदोय तौरी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दा माइक्रो ओनजन मतंगाइ फदे अदगी वोट का मतुंग दा चीफ मिनिस्टर सिंगसिना मणिपुर की तोआनबा अखन्नबा वाखलोन अमा होम मिनिस्ट्री पाइबसिगा ngसाइगी फाइनेंस मिनिस्ट्री पाइबा मिनिस्टर अनिसिगा चीफ मिनिस्टर सिगा की तोआनबा मोइगी कनोमा लेबा मचंगे अखोइगी कै हाइतारे को कनोमा टीम अमा लेबम चंगेबा मसिगी पोटसिबु वीकली नत्रगा था खुदिंगी था उम खुदिंगी ऑब्जर्व तौनबको सी पोटसे ऑब्जर्व तौरगा अखोइगी कनोसे मी लाख कुंठा की इनकम जे था अमदा lupa lap kuntra lupa lising kuntra equal oina charan bangamba matam amala ata kota aga de koji manipur da lower skill class level na phangiba paisa je tham de lising ma taru katane ba ado numita pata di madu no madu lupa chama chani khakane ba se government gi level rate non skill level se da piri ba paisa je 450 natraga 650 piram ngane ba sibau yona khoi gi thabak isana sujara ga su subham leite hamne da aduna nasai gi paisa tan bagi angle da nuai handri ba politics to da nuai re is man tam jagi okay
Thank you very much. Zasanta masida mo khoi gi oja danabi laishram na phongdorok pa statement amada masida sumna hari Manipur da matik chaba thamoi sengba luchingba leitabana awaba kaya mayok narakli bani haidana thamlagi masida oja santa lairiba hojiki khoi gi phibam sida habidi mioi bhabisi khwaidagi hingbada paisa changi puk yaudana puk yam hangba mi amatana kashu habidi hingnabgi lanphamda dumak magi hingmangam nabase dumak honare adumak po hoji khoi thabak shubam nombam su dumak khoi gi factory su leitaba duga khoi gi corporate ki kano sida duki matik nemi banina khoi adugi mathakta khoi government job ameta phangba su dumak yam laidaba lam amakhak oiri masimangna adumak masida khoigi thamoi manipur da matik chaba thamoi sengba luchingba leitabana awaba kaya mairok narakli bani habeji hojiki laiba phibam sida natragana after one decade si manungda hojik si semdok tringai da oja santagi wakhalonda matik chaba khoigi mioi je tholakini habedi khoina ubada from top to bottom ayamba dum magi nong is hapagraga loire khoi mayam gi khande abadi any department da su khoi du habadi corruption khoi gi anti corruption cell halang hang ga su dung mak masi muthat pa sungam dri dumak lai adumak na ke haini ai si dumak semdok tabana maram oira kanda khoi masi gi thamoi seng balu ching ba habse oja santa igi mota di masi even khoi oja pabung khoi gi laiwei khabra hijam irabot ki matung da yengraga khoi gi sarmila chahi tara helame dubu upai leita da namazu strategy ma honga ma mayum du mak pan ki aduma pu lairi ba phibam sida manipur gi lairi ba phibam sida thamoi seng ba luching ba se thoglak khini ha ba gi thaja ba se oja santa laibra kamai tawi luching mari thamoi seng ba yam lairam ba uzabi mol je ma thamoi seng de abdi yaroi dra biren di thamoi seng de abdi yaroi ba magi jaga kare de di loin mak seng na dum tawri ne ba seng dra ga bu si dosa se ta ga tro wari bu hoji tawri se dosa ta ne ba khoin tawi se pura daw ya da ba khoi ki ke ni sahi ga no lenga pa ko da sahi manga lenga pa da sahi ani na kem taw da lan taw da phuna da na dum khadang no ma to kre da sahi lemori ba sahi ani ma khai mo le hu se adum kaimta tahonda bida thambase sigi manung da prok sak do adi kari gumba khara da di thamoi seng na tawge na khallu da gi soy ngane ba ama mp na vote kari su maksu jam na ka gi na te ba miyam gi dama kari gumba khara di ai tanja si da tawge na dai miyam na su mawon da vote pi bu matam da magna ngam kani na pi gi ne ba leader aphatta ba na ta apha ba habse sa ye leader gi di yam lu si kai no ga na khoi na ngangam potse akhoi hek tawba ngamaktraba madugi lan madugi pap mayam do akhoi da mayam da loi thangjalak doi ne bako aduna akhoi na ngangu matam da tawba yaba natraga yadaba haibse munna khallaga ngang bai tagai phadab syam leiba akhoi ju mangai ngasi bawda akhoi mayam gi oina mayam gi opinion manipur lei se mi la kuntham ta ne bako mi la amamam gi mi amamam putho bawda mi kuntha wangang na manipur da leite ba sima kau gum seba mi la kuntra je sigi mi amamam puthok seba la kun la amamam da amamam 1% hai tare ko la amagi representative oina khoina wangang matam da mi la kuntra gi mi kuntra wo su leite ba sida nangbi na su leite ba mamdi akhoi se ngasa gi kanona akhoi gi sendan lambi sida akhoi sam thina sotha bane ba akhoi na uda bai wane ba akhoi gi ngasa gi isa gi nga khar puthok jaba adagi isa gi kano sumang am lei jaba ada ipai puna thamamba lam yam leiba akhoi je ma metropolitan ga already nungti mi mari manga di sidoi jane tumam lei tabadagi ing madagi kang na chikpadagi huina chikpadagi sidoi jane ba di social facility khar lei ba malem sida government na piham thokpa madugi social facility du bawda phajana yaudadana akhoi na phangmam thokpa chengi kiji umari du mapung phana yaudadana adagi dengi nare mayam se kang hidak mayam moina kap ka do matam jana preparation leitaba ising ani hum rak chaw khra bawda social activity khara tobam thokpa pre plan program khar lei programming khar lei ba ko tobam thokpa madu to da dagi ne bosi jenims ta tumbam ga leita dengi nare mayam se ko ada ising chaw bo ga ising kumdagi ba matung jiga ising kumdagi ba matung jine hen danger ne ba ising chaw ringai da di ising da chendagi ba chingkat pa yum khara yaw gi ba aduna economic loss tare adui matung da di social cause am lak to ni society yo problem malaria na rakani namthiba myam tholakani ade phatau di myam taw tharakani hanagi leiramba lau singu bai jaga sing do lau singu bai ya do matang lakani
nga farm sing dugi bring ban kai gi balai ni sigi pot mayam se akoina survey dang taw da dum matam je tha amani lawraga package duna tha taruk le pirak pune ba yam sam example de ko ada masi manung sida leiriba lei manung du da miyam na hona gi ba miyam gi awa do adugi potudi kanam dana ubi deba aduna mase economic package na traga kenogi matang sila akanda di akoi gi se kehani self sustain oiba isana tha amada lising kun kun tha tan ba ya ba phibam da leitri bhau ko akoi se adum khara problem khara dum leigini sakar da yam expect tong ai leite da tung da lenga ama lakta su magi program and policy du yenga yam ka hena any chief minister laksano yam ka hen to bungam ka sulai roi maram di economically akoi na backward oi se nearly 50-60 years in a backward oi grabane akoi gi economically akoi na kano build up tong na bo hona da ngasai tongan ba industry gi leader mayam changi intellectual mayam changi manipur crore manga bu thoka ka ba to leite kaino swai da khoina thau tum khara che laga stock tok salaga hayeng khara ke hani pot leiter ba matam du da mu yon do ngai re ko stock le to ganda aduna running business ta ngasai state ta tax am ka ba ya ba economically khoi survive tong na ba miyam sigi per capita income je heng na ba su ma to ba ya ba thawak am ta leite saka hanagi lenga pa ra masing na su semam de aduna masi matam khara changi ni chai kun guntra maga akoi matam da gadi uba phangado mande building awang awang budi urak pe ai ko building awang awang budi urak pe adubu madu da laina ba mi du di khara wani ngasai gi mi lam daga flat ka sem dana ngasai gi ke ne ko madu da bara ga thina dana laibagi capacity do adu ka su lai do mande smain tam jagi okay jasan da makha jatha jaboina masida muk gi huyen pawda hugi manipur da anauba popular ministry ama semdabagi wafam lekhai tadri BJP gi MLA amana hai anauba lenga semgani haibagi matamdi kumja lising aniga kunga taret ki February phawba thaba yai haidana BJP gi MLA amana hai statement asi thammi haidana headline oina yauri masi matang da jasanta handak ta hojiki smase harisi manipur da anauba popular ministry ama semdabagi wafam lekhai tadri BJP gi MLA amana hai anauba lenga semgani haibagi matamdi kumja lisingani ga kunga taret ki February phawba thaba yai hai hariba BJP MLA masamakna hojik khoigi November phawbagi manungda khoigi popular government ama semba yai haidana handak khoigi BJP MLA sing Delhi de chatlubagi marakta dumak thamli adu BJP MLA marak amadagi mu haribasi February lakadoriba 2027 ki election phawbada adumak haidi election do pangthok tribokti hariba khoi popular government ama semba ngamgani habagi thajabadu leite habani mahangna thamliba warolse masida handaki keno da so khogi androgi khogi MLA mana su dumak phongdokhibada oidragadi mahak BJP dagi resign tawgani khotkani habasu adumak thamli adumak pu November bauki manungda semgani habamakti thamli masig matangda amuk makoina miyamna sum hainabada koina tajabada lakadriba 2027 gi election sida BJP gi ticket tanabadi laradana BJP gi mirep amabo tholakani habagi thajaba su leite ka habasi miyamna ningbu dingangnari madugi makoi su dumak madugi akiba dugi damakta haiba popular government amasi semnabagi damakta haiba makoigi political strategy am oina haiba handaki Delhi gi khongjang si su sumaina sanction bani kaina miyamna ningbu dingangnai masi how far kadai bok chu milali habadi khangdri adumakpu oja santagi motadi masi kari kamaina yengbe lengak sem de wari si de ko lengak sem ga dabode nan sem yare adu ai wakhanda BJP gi akanaba leader khara natana heavyweight natana ko ata yidi career loi do male handak matang ko November de lengak sem bai bidi PR gi tha taruk pa bagi suspended animation se anira ko hum rakte ne sangdok pa ya de ne tong na du gi sambit patra na moida tamme ha bagi moina se tamja wane ba ko sangdok pa mana pirei ba maram je akoi thabak loisala na mayam gi sakar sem na ba thorang to biyo na hayak pa natte ba akoi ga tinaba khangna ba mayam da hangbada moina hari se ko suspended animation ne je anira umra kumbadagi hene extend to ya de aduna si loi gi bata ga di adum dissolve to bata bani na handi leidna sakar do dissolve animation do dissolve to ga PR oina continue to bata bani aduna handak ki sina aroi bo oi gani aduna noi gi lengak sem bagi se handak loi ga di sem ba ya bagi chance to lei na katang hayak pani hayo si magne mi na tamak pa se ko chalu mi yaw na tamak ai tare pari sana ta ko aduna pakhal lak bai ne ba hoji amu
2027 दा ताबे हरे से तो कई गुंबा हंदक किसी मोय सेम ngam हौद्रे अदुगा डिसॉल्व तोरे खलसे मसाना सु डिसॉल्व तो होला कदो माले साउजन नरगा आइ तारे को ngang चलगा सुम नीरम बदो हयेंग अंग सिता गारे काना खोय लोय रिजाइन तोरे गाने सेम यारोय हाय गदे को मोयना डिसॉल्व तोरक्त्रिङै दा मोयना मीना डिसॉल्व तोरक्त्रिङै दा ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ना डिसॉल्व तोरक्त्रिङै दा नसाई मसाना ओइना रिजाइन तोजर कदो माले खोय बीजेपी दे तो ए गायना केंद्र की मीटिंग सिंगतना मंडल की को फ्यूचर अखोय तुंगदा कई तौसिगे अखोय बीजेपी दगी तोगा अखोय कमाइना लेबाक से मखा ताना अखोयना एमएलए अखोय लीडर मोइना कमाइ पुथसिगे गायना अखोय मंडल का खनगरे गायना खबर दा हबका तो माले मियाम की कॉन्फिडेंस चिंगना होना बदा को अदुमाइन ख तौ कदो माले अदा मसिदा लाकदोइसे करीगुंबा डिसॉल्व तौथोख्रब तारबा अदो इतादी बीजेपी से अनौबा ममाय अनौबा फेस खरा सोइदना सेमकने नहा ओइबसिंग अदगी ngसाइगी तोवान बा लेबाक सिगी लुचिंगबो ओइबा याबा से समना है प्रोफेसर मैम दगी बो ओइरे यूथ लीडर सिंग दगी ओइरे अदुमाइन तौगा अनौबा ममाय मा सोइदना सेमकतो माले बीजेपी से को हानगी लीडर सिंग सिदी मोइदे कोलैप्स तानी मोइ टिकट बो फंगोय सेना हाइगे को मोइ टिकट बो फंगोय अदुगा मी खरादी पॉलिटिकल कैरियर से हंदक किसना पूरा लोइबो ओइनी याम थेंगे मखोइन तोइसे को पूरा लोइनी कइम त मोइ हगत फमजु लेरोय ओनली मोइदे लेहउदोइसे मोइगी मंडल दुदा लेहउबा मागी यामना अरुम्बा वर्कर खरा मी लिसिंग तरे ना वोट काब दो मी लिसिंग अनी गले होबे याय को मी लिसिंग 35 ना वोट काब दो मी लिसिंग 3 गले होबे याय मागी अदुगा ngसाइगी मौंद पेन दबगी थब पॉलिटिक्स ता हाई तबगी अदुगुंबगी पनिशमेंट दो प्रजा ना सोइ पिरकने तबो ngसाइगी अइना हुजे हाइजबदुनी मोइदा सेंटर ना अखोइना हाइबम दि थोक्ते को मसे अखोइना खंगबो पोट नते साउनिंग मुसु याय मोइना तारगदि को तबो हेवी वेट पॉलिटिशियन खरा मोइ तरे निपान तरा नतना अतै दुदि मोइ कैरियर से पूरा लोइनी हंदकी मतंग से को दुगा लोइनी अदगी मोइ भोट लेफम भो खंगदना गाउदना को रीजनल पार्टी नि गायना तौर सेमागा कागदरा गायना इज्जत अमा येंगा होजि बिहार दा तौरिदना आरजेडी की मी मयाम अमा टिकट पिरक्तबा अरिबा पॉलिटिशियन मयाम अमा नोइना तौरम करप्शन अदु दा होजिति यूथ सिंजे यामना अवेयर ओइनराबनिना अनोबा फेसेस पामकपगी लीडर सिंदोरपगी प्रोसेस अमा कन तौरिदना कुइसलबनिना एनिमेटेड सस्पेंशन ले इसे कुइराबनिना लेंगा ओइना थबक तौदबगी इलेक्शन दा थादनबा फनबो मतिक चान लेरोइदोइनेबको अदुना कैरियर से बीजेपी सिना सेंट्रल बीजेपी सिना अखनबा पॉलिटिशियन खरा नतना मी खरा की कैरियर दी सुम लोइसन गिदोइने ना आई सुमाइन थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच हम नुआइजे ngasi खुगी एनालिसिस asi matang sida lusinjebagi tanja da lojage loina na oja santana isage chinba amadi mamal yamlaba matam khara khajitang kai thokpiduna खुगी ngasi ayuk ke analysis asida saruk yabi bagi damukta oja santabu hanna newtv maiki degi thagat pa phongdok chari loina na खुगी newtv gi news analysis asibu mieng tabiriba khwai punamuki mafam dagi su ngasi gi oinadi kaina na ba yathang izari pina birasi have a good day नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिडियंग चंगलकली वेस नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंगबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मरोल गिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 ता कांटेक्ट तबिरो नत्रगा आइखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंसन बिरो
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany-da hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawbiru. Welcome to Uttaran.